Oreme karika mamianki makonekana guntu mwanya ntereshia bore na mono kisima na timao MC wa kisima Urienowe mutongori wa maenge bungeni ya kaunti ya Meru Patrick Mutuma na umerete kuromba gavana Kawira Mwangaza kumashokiria ngari ya kuburia mwanki iria akuga na matunyire. MCO ariathira gavana Kawira niwe wathanire ngari inu kuthamwa ntere inu akiuga akethirwo itishokua makagwatanira na Wandi ya timao kurutha maandamano mwanka obishini ya gavana Kawira. Kevin Kimathi na ciotariria Ondi makareka ya mionki yetite nambere na utema ntame ntere mwanya buri mune ntere timao na kisima riu. Patrick Mutuma MC wa kisima na ruri mutongori ubaraba ingie mbungeni ya kaunti ya Meru na mwenelete thirikari ya kaunti buru. Runguru wa gavana Kawira urio kurikana kuthamia ngari mwe kuria mwangi kuma ntere yiki ntano buru. Bere kara timao aja ujo na ye timao ne tutethagia muno tarua maritati kuraite na mbere maritati koi kwaite timao na mutajo mojo wajo wazira junthe na ngare mwanki ekore mwanki itombere kwija na kwa joko aya maritati kaire twarara kwori tori proti emwe enge ethira lakini ambuge ngare mwanki bachokere nkatho bega nonto nyawi batiomire beja lakini bumire kuraja bumomero town na ngare ere Meru town ere jokerwe ka ere toire timao ambuge ne jokerwe na iko kuraja bigo aikiro narabo egembe narabo tikania ambuge nyawatu aringi kura babure aringi kura babikisima na aringi kura batimao itogwetia na itokoromba ngareto mwanki chokwe na itoreke ya mweri wetano mweri joena tore ngari wekeja na itometerete mono tweterete kona kedekeja nere akuja batwe twena mheshimiwa Timo tukagwatana tumari anto batimao tumari anto bakisima kumwangangana maritati bothe twana mane twetete batoni tukagera ngareto nonto teka batu taringere kura tabange kwa batu twatunyagara geto ikiro bange. Mutuma itanambere na kolota witingo ibwa thirikari yerunguru wa gavana uyu sparete tetima wake inya kisima wandi na arako kwata municipality niombe gutegerwa twatega market cheto atako maritati atako nganga market ile drainage system ni thuki namba che municipality ile batikothikithia o atega inya market uchi na rokomono namba che municipality batikothikitega nenya kiro rikira kioja mate igetie kuthiurunga tima wake igetiomie na municipal manager nkomromba na getomenya jaire kiumia ikaruma kuja mwanga maritati ngiatojera mate kenya maritati yomba ku benefit nonto ba municipality jojo choke mbuge batu ka municipality joreo nijo ajo ambecha na kisima ke part of that municipality tia to nenya kisima ke employment ile kodito kabara idide tue to nenya kisima ke reflect ke municipality nonto kataka batu to ke municipality eto ka municipality eto utumba kuona mwana nyo mo eto ugitango gyo bonde ibakweja oja otegera utemunto kisima ureo nitokwenda kwa nyetu tutetheka nenya ke mbondi ire thurirwe utemunto kisima ogata kuthuro ko batwe twe part of municipality itugwitikia na itukoromba nyatu tutegerwe tungana na bange ikenda tungana twinde mkuluki bonge ba mwanya Mutuma krefa mwanya ira sientere iji mweto yawe igete kuri kwatane atuga no mwanka ando betu ba 70% na ingwetikia matojo twathingatira na twakisha ja kuthithwa na kenge itoreke nyabo manto ja community development cha community batutethia na tukagwatanira abo ikenda batutetheria kuthithia njira batutetherie inya wa kairasi na manto ja gukonia community ikenda bomba gututethia na ibarikitie kwerana na twakarambirwo na twereana na betikire manto jonthe kwa kuma tukamberia gutegera na tuthingatire twakishe ko twarikanirie bagetikirie kuthithia u nonto betikitie orende na bakathithia u. Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi.